Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho ana de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo. Too much GH. Too much GH. Ghana wahala jumedi na ebre asose enenso yede ebesomo. Mi amotimi ni midin ene ekwia sikapa na ene ensema yede ebesomo no echen kroyi. Eye asofofo aye expose wo mu ekeka wo mu ho nsem egu wo mu ho efi no ene dey female gospel musician was sinebu babonten de ababa betu ejasem opon asofo aye bobo mudi no no de ba kwa watimi ni nya encounter no betimi asinebu akase wo firi nyame na nyankopon ena afra no na nyame dwuma na wo ye na eni kwan se Ganafo etoto na ase anansem hu na ekoso na ye boni din se wo firi nyame wonye se no no de se kunkwampo na wo no wo bekum de amasa me sa nyame nipa no se eye de wo beye bia wo de be science sa nyame nipa no niti ama Ganafo ehunu se wono wo firi nyame na enye de omokeka no eye ntro no wo beye na abusuafo muma ye mbonra ensem no emu eye Ghanaian female gospel musician Perpetua Didie Eda Baba Betu Edwa SM, the founder and leader of Anointed Chapel International, Francis Entry Adodona enim Mr. Reverend Wobofono was say Reverend Obofo is a true man of God and not an idol worshipper as purported by section of Ghanaians. We enen someone wodi etu edwana chesem ye Reverend Obofo we beka say Reverend Obofo ben there ye na wotwi ye mu ne yire ewo entasa no aya henasa no wono ne ho asem ena ye ka no o say ye Kennedy Japan babontin ebegu obi nimani enimu ase ewie ye ede eye ma wonu wo madamfo nyi bebetu edwa ebie mu nsoso o ye na adwen sese wo obi nim so okwa agrada so na eno ne die kokko wie na demon breaker Biden sem bebetu Joseph eye Reverend Obofo wonda edra na adwa ne moto yi wode ne na mo yedede nti edra na adwa moto se ya na motati se ene na mabonte no dodo na afri ya na ye ne ya asofo ebinum because wo mo enda na ensense bebre na ekoso ewo ehonum na eno na eye female gospel musician said dem di kan eboni di no Perpetua Didie wode ababa tu edwa na ne nsem a wode etu edwa ene se aya Reverend Obofo ye boni din eka che ne se wono wonda na won firi nyame ne ho nkro ne ba no ni nyina enye no kre eye entro a wono obetimi de ne nsa asi ne bo aka se eye Reverend Obofo wo firi nyame nyankopon ena ato ne nsa ede afre no enam encounter na senkita hudi a wone papa no ewo ana wone no enya pen se de papa ne eyemu ye papa ne ti ya adoye papa ne suro nyame no se wo bia ebebu nanimtia wono de wonhwe se wo bi ebebu nanimtia wono wo beko enkoden ede ama papa no wo begina ede ama papa ne se ye pa akofo wo mo beko ede ama na Bible krampo so hu ntokwa nyame wonko bi ma nanso we nku ade wono de wo gina honom akon ede ama Reverend Obofo because said the ngwase ne kono said the kasetwetwe bi ekono nani enje ho ne bo enjo so ye kwakwakwakwa because enka eye wo mo nua bi ana eye wo mo papa bi wo mo anko bi a anko mo hwe sie ngu wo mo animu asesa no wono de wakwakwa yi wo bi a wo do papa no wo ben papa no na wonim papa no na onim na hyasem na wonim said the papa no esifa ye ne no man wo hwe sem wo bi ebeka kasafin ana se kasatantan bi eda che ne agu nanimu ase aseni reputation de biara eda onhwe emasa asem no enti na abusuafo moma nkotie ne nsem a wodi etu edwa. This man is a true man of God. He is not fake like the other men of God I have come in contact with. I've come in contact with. He has so many good hearts and he is very good and I wouldn't
make anyone say anything about him. Reverend Obofor is a true man of God. Hence, all Ghanaians must have faith in him. And I also plead to the public to allow the man of God have peace of mind to work rather than demonizing him. We and then someone what the to a janitor or share a year encounter and the witnesses are witness say and I know more won't add for papa no na bibia ede di pefe bibia e kire se papa no wo free nyame de enkrofo e kan ebo ni din se wona wo yesunsunduma wo kọ comfort wo kọ adusifo so wo de nkwada ne hu kro ne ba ya kwankire ne nyoma ense emfata no wo no de won jindi na papa no wone natena wonim se de esi wonim se de osifa ye ne nyoma enti no want na ho enhwe se wo bi ebebo ni dimboni anase wo bi ebe se ni dim because din se ye wo hoi eya na ye se wudi aye de da ba ko ye de sima de don hwere ye de chese minute kakra bi na ye de ase wudi enso sa wo pese wo siesie wudi na wo de afe wo de chese apem no wo ha echi ena wo de ebe siesie within by say yes say within some few minutes few seconds an hour a day na ye dia say within a day amom na ya say papa ni din ade akọ achiri edodo na ene de wo si say na musini a wo beku ede age Reverend Obofor say won hwe e ma say nimguase we ento enkoso ebiem because papa no wo free nyame enti Ghana fo enya gidie ewonu Ghana for Emma, Wamo Ejide entintin wo papa ni mu. Ehunu se papa no, wo ye obi a wo free nyame, wo do nyame, wo suro nyame, na wo ye ne nneoma nyina e wo nyame akwemu na ebiem nso so ode appeal. Emma eye Ghana for, e kire Ghana for se wo sire Ghana for ara. Eye enedai, wo sire mo, momma eye edin no ensi. O sire Ghana for papa se bibia ensi wa hayara papa no wonya na sumdue papa no nakoma ento ne yem na eye sese ne yire a wawo no ne yire a wawo no ontimi nya eye ani emfa enhwe abaya no na maame no because mon sensem na mo kano dem enye no kura no odin sem we etu edwa ewie na Ghana for say hey se when obi a wanya ahoden e na wo pese wo ko a hwe enkuru enye se COVID-19 na aba na yakeka nkrofo de ahye dem anka nkuru bebre wo ho no ma entokwa esi wo no kasa wa ho de no anka de ko ho na akokoko e de je sa oman no na enye nsem hunu we e de ya no wo hunu o papa no ho ana de no wo hu agu ani so a enu to awa bontin be ka say anase ka be na watua ma wo a enu nti wo ji agina mu se wo ba gangalia wo be kun ede amano no adan wonu antimi memeko na ade a wo e na wo be ba be kun amano ebinum se o munja abaya no na won ka de wo kan because e din se wo we ya na abusuafo se de obia ene nanim obia ne ne huni obia ne na no dinam wiase ne sa nso na obia nso ene na dwentwe efa ensemi hu na mama yenkom enkonkotie ebinum enso ede a wo mo ede ebaye yenua eye Matthew kwasi ede ode ebe say I don't believe you. Please shut up over there. You don't know anything about this man. Veronica Opon and so Edia was saying, it is only the deadliest and the blindly people who sees him as a real man of God. So please be there. One also so Edia no who they say, eh mo mani afra. Ene mo mawo wo nyame mu na mo who they say eye papa we ofri nyame na se wahunu na wa carry na wahu se ofri nyame afatina wo baby emetwetwe yaso ewo ehun yenua eye botwe Rahel ede ode ebe say hey woman, what do you know ono so ede no si na wonim ede mpa na wonim a wo baba ku ede ama obi manipa na memeko ne ntokwa na jais ntokwa we wanhwa abekon wie na wanim eguase na wanu hu krampo se wugina mu ekon ye nti twon ho kra ansa na nimguase no aba ententem Patrick Annan Fosuhene enso ede awode eba ye o say, do you know true man of God? The Bible says this check to whether your Obofor qualifies. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desire a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, giving to hospitality, up to teach, not giving to wine, not striker, not greedy of fleeting cure, but patient, not a
bara, not covetous. Does your Obofor about this description? Don't be deceived. God is not mocked. Ono so dear Aaron was and some actually go away Bible now cramp actually say ni say and it's a nipa de bia your body I say you should be blameless and it's a also fun which it is a free yamina de bia your bonny din your bonnet so bonny ya the so bona kai won say well no or your like sa qualifications no and some now where you free Bible model go akwam kai won say wo Obofo no unqualified for all this into one so action na dwen e wo ho Esien Vandi and so Edward de ebaye osin. Thanks for seeing him as a true man of God, but judgment is of God and we will all know whether he is or not. O say nyame nhira wo se wutimi ye hwehwemu eputi nyoma di gu akwemu ye analysis ye convert nyoma yi keka nyoma bomu ye chemistry ne biology keka ni nyina sisi ani na atimi hu se eye reverend Obofo wo firi nyame wati why ade papa e wo sa ade ne ho nanso so atemu da no e na ebe kire se wo firi nyame ana se won free nyame yenteki eye last two na yemfa ensim yenua bi nso e dia wode eba yenidin eye Bismarck no so kwasi osim. May God have mercy on you. You yourself don't even have eyes. Sorry for you. No wonder birds of the same feathers flock together. One also so edie a wode eba ye enunum. Yenua ye Micah and so Edward de boss. Take it to yourself. How can you say he's a man of God when him himself confesses with the mouth that God is not called God did not call him to serve him, neither did God call anybody. So he is a businessman and he said it's not a man of God. And to say no, or no so ato e dia ma was ni pay say and waka nsem. And tia ba na say and a womum wo baba bekon e de amano. Abusuafo yenua eyenuntuni abaya no. Nensem a wodi egu akwamu no perpetual didie was say Reverend Obofo ofri nyame. Won susu a wo fie sen e na wuti hu no ye ensem a ye nuaba no wodi egu akwamu a woni ne ya adwen ana se woni no enye adwen de o kan ye no eye ne kwan so anu no ana se eni kwan se nko babontim ebe kikasa ensem we abusuafo ye be se wo be subscribe to your channel no se wonye ya ebiem nso share for more abusuafo all the social media platform na adwenche bi a wo no odi ato your comment section honum na ma refin so obe follow ye wo ye Instagram page @tumagh_. Na emrepam ye de madwenche na mode egu apono so no ebegu edwamu ede amam aha ene di dwumedi nbesi midin ene ekua sikapa dasone ye besane hia.